Kay hatun rimapayanakuy conversatorio nisqapim ñawpariq wakichiy 25 años del Tribunal Constitucional y Pueblos Originarios Ukuntakama rimarimusqaku diversidad lingüística Perú suyunchikpi achka simikuna kasqanrayku hinallataq yuyariykusqakupas María Antonia Díaz Cáceres runa simi rimaq warmita. Panelistakunam karirqaku Gladys Guaman Chávez paymi soprano cusqueña. Himno nacional takirisqa Aymara Ashaninka Shipibo hinallataq Castilla simikunapi. Roxana Quispecoyantes paymi catedrática hatun yachaywasipi. Tesis doctoral nisqanta runa simipi riqsirichimusqa. Kaysi ñawpaqpi tesis Quichua simipi ruwasqa. Hernán Laime Yepes, paymi miembro Comisión Nacional de Justicia Intercultural Poder Judicial Huasipi, hinallataq Wipsi Alata Ramos, especialista Ministerio de Cultura Huasipi. Kay rimapayanakuykkunatam apasqa moderadora nisqanchik Paola Ordóñez Rosales, asesora jurisdiccional. Hatejninmanñata rimarisqaku territorio indígena Huaquichiymanta. Garantía de la propiedad sobre la tierra de las comunidades nativas y campesinas Sutiwan. Kaypipas Cajamanta riqsiriykachisqa Juana Payaba Cachique, Tres Islas, Comunidad Nativa, Umalliqpa, rurarisqanta. Panelistakunam karisqaku Raquel Irigoyen Fajardo, paymi abogada especializada Derecho Indígena nisqapi. Juana Payaba Cachique, paymi hipa umalliq, shipibo conibo. Tres Islas, Nativa Llaqtamanta, Madre de Dios, hinallataq Laureano del Castillo Pinto, director Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, Cajamanta. Kayta mapasqa Vanessa Tazara Ceballos, asesora jurisdiccional.